Lijep pozdrav svima! Danas ćemo raditi jedan zanimljiv recept zvan Oreo cheesecake. Za početak treba nam 16 komada Oreo keksi. Količina zavisi od toga koliko ćete šalica htjeti napuniti. U moj recept ide 160 g Oreo keksi. Njih stavljamo u sjeckalicu. Izmrvimo ih. Nakon toga u čistu zdjelu sipamo 400 ml vrhnja za šlag. U vrhnje za šlag stavimo 2 žlice nutele. Sve to dobro izmiješamo. Nakon toga na dno čaše stavimo po 2 žlice Oreo keksi. Ja sam u punilicu stavio da ljepše i lakše punim u čaše. Znači napunimo sloj kreme. Nakon toga stavljamo opet sloj Oreo mrvljenih keksi. Ostalih 100 ml vrhnja za šlag pomiješamo sa bilo kojim po želji ekstraktom. Ja sam ovdje pomiješao sa ekstraktom od jagode. Stavimo sloj kreme preko Oreo keksi. Posipamo sa mljevenim keksima. I za dekoraciju stavimo kekse u komadima. I to je to. Desert je fin, ali je vrlo zasitan. Tako da, nadam se da ćete vam se svidjeti. I ako vam se svidi, možete me zapratiti. I to je to. Dobar vam tek.